Assalamualaikum, bikin pindang tulang iga yuk ala wong Palembang. Lemak nian. Pakai bumbu siap saji ala dapur Ita Yudis. Praktis sekali. Caranya, didihkan air, masukkan bumbu ya seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan tulang yang sudah kita rebus sampai lembut ya. Kita masak kira-kira 10-15 menit dengan api kecil. Nih, seperti ini ya. Tuh, kita masukkan tulang iganya ya. Sebelum diangkat, kita tambahkan irisan tomat, nanas, daun bawang, tambahkan kemangi dan taburi cabai rawit utuh. Pindang wong Palembang siap dinikmatin. Praktis dan lemak nian. Pindang yang asam, manis, pedas, segar sekali. Seperti ini ya. Pindang tulang dengan bumbu siap saji ala dapur Ita Yudis. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet, with you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day, for you I'd give my life away. Never leave me, never let me go, my summer love, be waiting for you, my love. My summer love, be waiting for you, my love. My love is forever yours. Forever yours, my love is forever yours. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you